mahina si desin dilo je si tangma je to khoi para thu je alinumning ka bo ka bam si Thiuhu gu Madan to khoi alin Bible ga fui betinga the mark of the beach hai si to khoi ka kang ga chmai Christian maidin non Christian maidin haibo gu number si wong sura bo je si ping je ka bam mai si ka di pe ka kang ji bam Debo wong ralo to khoi wong bamma kasia madung kamre to khoi wong ji bamme chi de malum madung kamre di bamme kasia madung kamre to khoi wakam kam di wong lawe to khoi adu kam khu hai si wong ra boting mi mage chi malum madung kamre di bamme judi kasia madung kamre to khoi adar nam bidi satan gu number dora ho chi me covid vaccine ke bidi satan gu number ya shira kin mara boy nya mara boy je kam pi ma de bamme barcode himbidi microchip himbidi shaitan gun number hai shira ji ka ba mai di kena ga ba me ksyam madung kam idi to hoi shaitan gun number phunu ta gi ma chi ja tu proina si pa kala mai munim pa kala mai ji jakadi piri ga ba me Christian mana khathuja haibo tingwang gul lakeng tingwang gul lalui tingwang gu cham keng rau khai ju ka bambo ta khoi haibo 666 antichrist go number 1 rabalam phanga chi ja chamai na ta khoi ka di piriga kasi ka ngau mai tingwang gul lalui si masulu ju ka bammai scholars tang ka mai ni di chi ja bogo machun tam ja ka bam si di ma kengji bamai to ide Christian mana khat thu hai bulam phanga fui wo motinga mangsai to hoi wa kasi madung kam ne ro pa ju ka bambo to hoi JD Pentecost things to come ju bulam phanga mangsai po ends ni ro pa bambo the Moody Handbook of Theology mangsai theology books tam ga fui wo motinga to hoi pat bravo rapture wong rabo tribulation wong rabo second coming wong rabo millennium kingdom wong rabo tam balam phanga pogo machun tam the scholar madung ka mai di tingwong gu like keng ga sunya phupal je haji je ro khaju ka bam si keng bam nai ka keng gu malum ka keng gu machun si ne a millennialism gu view haji di bam nai kakeng gu machun khat sini di post millennialism gu view hai sidi bamme kasia madung ka mai gu view hai sine historic pre millennialism gu view kasia madung ka mai sine dispensational pre millennialism gu view pogu machun chun hai si to khoi parabo ni parabo maksa antichrist kadiga won rabo antichrist gun number 3 surabo Thiuhu gu Madan parabo kamo bo fami ko kongdung parabo kathiu chri thiu surabo tingwang napi Jisu Kristan kanambo tingi pi wong su sera katiu kasak yang wong su ne sarhari tam wong su ne chi rau khaju ka bambo tingi pi wong rabo lam phanga chi po bi tam je pamai jadi to hoi pra thuja ini makum cham hakini bo sai to hoi Thiuhu gu Madan the mark of the beach I see to hoi dispensational premillennialism gu view ga fui butinga jadi kam kenga Bible ga fui kita butinga to hoi parabo ni parabo soina parabo lam phanga chije fui wo butinga kenji ngawe Thiuhu gu Madan lam phanga Bible ga ro khaju ka bam sia lenya Revelation chapter 13 go verses 16 17 18 ga chije fui butinga ngawe Revelation chapter 13 go verse 16 17 ga fui butinga haji jero khai bame chamaina khat chamaina kadi chura kasemdi kadi bidi kale lui mai kalek sa mai kabang thiu mai khenrang thiu mai
Matthew do peliu benzetlang kadi peliu san ga hai si kam tasi khaira munum ji kam suraboi yue sichiu Thiuhu jan maksai pajan ria ka fumai makjiu mai khanu di wa liura wa zonra hai si mira boy jija du haibo krisum kibo paren krisro krichnya ga jiji ro haibo Antichrist wongja kadi piriga wong suraya maksai sibu tingga hai si pugu Madan 666 hai si jija yang wong suraya jija Bible ga masan chat jero haibo ma jija sibo piu wong su bu tingga hai si kadi piriga hai si pakhang nia thuja Samai na hu hai si panine jija baban me din lane siga hai si pakhang nia thimira we ju basi Antichrist sa ka swing with bau khat revelation question ki go print krit sa ka fi bitin si sa ga Revelation chapter 14 go verse 7 ga dinkhai ju ka bam si tingwong sai ka swimai tingwong ne Madan dinkhai maidung ka mai bau khat jija ba mira wa siga si solo ji si tam parabo mase tingwong ne kada klu mai siroi na majidi satan sai ka swim dong ka ma Antichrist sai ka swim dong ka mai si ni ji si tam paralo ju sera tingwong ko laki nga roka ju ko makum Antichrist sai ka swim dong ka mai hai si liu benga kadi peliu san ga hai si Madan si yang khai bam su ne ji de ne yang khai su ne ji de ne tingwong sai ka swim mai tingwong cha ma jai ju ka ba mai tingwong tu lukhai ju ka ba mai tingwong ni ka da ka lu ma dong ka mai si peliu san ga Madan si yang khai su ne ji je tingwong laki nga ji de ne haibo Antichrist wongja jamai na hoga jija pesat pakha maksai panu kamrabo kadi piriga wongrabo sari wo magen thibo mathat botimi pui haisi nakhan matin nakhara jija alu kadi piriga haisi onsura boy jija nasan jaba ga ro khaju ka bamsi hoy ali nisiya jisa Thiuhu Antichrist gumadan si to hoy kadi piriga wongbama Tiba-tiba, mai kakeng mai scholars matung kama hindi kasia babo ni Tuhoi wong bammai wong mine juje ka bammai di bammai kasia madung kama ni Tuhoi wong lukhai sibo hai si Tuhoi kenga palage sibo gu Madan maksai sibo Antichrist ni mo wong rawati ni puisira Christian madung kama hoye fuming kinga ka bammai dung kama da nai Pentecost nai ga sunya rapture tek mathin lungju ka bambo wangara ai go Madan se ai go Antichrist number si wong lage wa ka si madong ka ne din ali ne fui betinga Daniel to tingwong ne pau khai ju ka bambo tingwong go fami ko kum Daniel khuga ji dinkhai ju ka bambo la kengji Daniel che kyu go pare makai chinia makai mdai gani makai chinya ki go fui betinga kanam bot tingi pui ga name pui maksai 70 weeks hapta rechnya tingkum chinya Israel madung kamai kumai madung kamai sampi kuma madung kamai lukhai kuma madung kamai do tingwong gu lumpom tingni pui tingwong news lumpom ringkyuja seriu magen chirabo tingni pui si on suraboi jije Daniel chikyu ko makai makai chinya ga rokhai ka bampo la ke si ali ni sibo ting mi pui hai si the tribulation jije ko tribulation ting mi pui hai si Bible ga fu betinga pajan tam ja jije ka sia tinga di rokhai jibame Isaiah ni abu kari ni ki fu yesai the day of the Lord rapi gu ting mi pui maksara Deuteronomy
Matai bu samruga Zephaniah khai bu khai fu yesara tribulation mathat boting ni mangsara to khoi Jeremiah samrugo prince nya ga fu yesai time of Jacob trouble Jacob gu magen thak ting ni pui mangsara Daniel ga fu bu tinga sari magen thi bo ting ni pui maksai revelation churo go krichnya ga fu le metinga tingwang gul dum pom ting ni pui je zat zan hai se ya tam de ro kha chu ka bambo tribulation sari again thi bo pui antichrist ne wong lu ja wong ra ba ting ni pui antichrist ne wong lu ja kadi piriga mo wong ra ba ting kum chinya to hoi rapture ga tani besaiga koloni dinmi kum ja pentecost naiga sunya rapture wong kamatin ta hoi christian ti ju kamati wong tu malum ja christa tum lum ju ka ba ma dong kamai she rapture tani besaiga tingkum chinya ta hoi jews ma dong kamai messiah wong ra boy messiah wong khai ti ja khon ju ka ba ma dong kamai hai she antichrist ni wong ja ka di piliga ma jang lu ja am sura ba antichrist pa subutinga wong subutinga panika di piriga mai song ka habungam si kam surabai kat si bungam si kam surabai pangam kam hai si fui hai butinga mai song haja mai dung kam o hai si kudu ti wong go fai mi ku kum changa mesia wong ra piusie ti ja lukhai lu ja pasai sui surabai Sibo wan ga tingwang lu di Israel mai zat kriu nya rong ga sunya chamai 1,44,000 hai chi to Madan dinkhai-e pane kada ku mai pi chu haraba si mai dung kam ne pugo jiang din si tribulation period ga hai si mai dung kam ne pugo jiang din thiu suraba antichrist ne wong lu ja kat si bangam kam mangsa mai song ka ha ngam ka si ka di pri ga kam su butinga mai dung ke ni o ai si antichrist Jesus Christa Messiah lu on ro piusie ti ja mai dung ka man lo khalu ja pasai sui su butinga Madan hai si to koi 666 go Madan antichrist number Satan gun number hai si ja paliu ku a si yang ga su ra to koi ka di pri ga ali lungju ka bambo kumja malum kama maidung kamai tingwang du lukhai ma ju ka bammai lu mesia wong ra du khonju ka bammai dung kamai do re ka mathat bo khadi sibu tinga sibu madan phung kuma maidung kam do re mathat bo wan si ju ka di priga ko box swap je point ba ka kha pe sune sibu go madan si di do wong sura lo ju ja maidung kamai nya si tang nu ma ju maning ka ba je ke na ga ba me Revelation 13 go verse 8 ga fui butinga hai ga ning ting sira pageng ba me je zero ka ba me hai ga ning ting sira pageng ba me ju besi Thiuhu gu madan wong ra bo 666 wong ra ba hai si do ning ting sira lai ding am lu labo si tang lu labo kabam ma zenga sunya hai ga ning ting sira pakeng ba me chi ja tingwong gu la kenga di chi ja ro khani ba chi ja hai si wong ra bo hai si alini Thessalonian 2 Thessalonian chapter 2 gu verses 3 and 4 ga fui batinga hai chi ja ro ka ba me mai khat new di na liu tu pi je somi tu lo pelamra Anambou zri si thiuwang ziu khadi zrui dileng kada khami bo kasa bo pi antichrist khat se patma them si bo timi puisi wang lage 2 Thessalonian ga ro khani ma zrui diga wang ra bo pi tingwang ne kada khami bo pi antichrist wang ra bo pi hai se wang ma them we bugun number hai se kadi piri ka wong lage hoi bar kor kam bamdi ke bamdi covid vaccine ke bamdi other number ni katam tam ga sun aliu kam malum sa je bamda ti tingong ho la ke ngani de musia antichrist
kuwa piusi kadi piriga omathen si wong lagi ne kamja to ko kadi piriga antichrist wongam lagi ji lukhai lo ji batinga 2 Thessalonians chapter 2 verse 6-7 ga fu khamkhai bambo si tu lukthon mathin wongrabu si palagi khamkhai bambo desi khamkhai bamlo ali Christian maidung kamai huwa tiwong to lukhai ju ka maidung kamai huwa masan bo hipina hai si ali kamai huwa masan bo hipina ni to ali kamai to mazang lo je kadi piri ram longa ani long ji pamai sibo masan bo hipina si rapture tingi pila lukta ni mathen khoi thon mi mathen ali kamai huwa sibo kasabo piai si mun ngam lagi bible masan jene si jenga son sibo masan bo hipina sin de doni luthon la lo USA rapture tat ni besai ka malum maidung kamai to koi krista to lukhai lo je ka ba maidung kamai rapture tat ni besai ka ring ju ba maidung kamai si glorified body luli bo pum thiru ja krista kulam tat ni besai ka sai ju ka ba maidung kamai para wa sin tat ni besai ka sibo tingi puya su Thiuhu antichrist kadi piramba onsurawe sumga fuila metinga Tuhoi Yesus Kristus to malum maidung tu Thiuhu Madan si aliu kamai huga onsima ya Tuhoi Kristus to malum maidung si Thiuhu Madan dora ma kasia madung kamai pin juga bambo wong raboy ais wong aliu huga wong bamine wong kine fuilo si ka bammai di keng bammai to koi pre-tribulationism go view ga ligu lukhai ga fui betinga tribulation wong kama ma songa antichrist ni wong je kadi piri ga wong kama ma songa rapture hai se taramira boy je malum madung kam sir taramira boy aliu krista to malum ju ka ba madung kamera taramira boy 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 ganyan verse 18 ketang pribadi karaibo Corinthian mai pudum krimngiu rendengiu pribadi malum maidung kamai sira tribulation wong kama masonga serium magen thiwo tingni pui pa kama masonga jali kamera rapture ga tara miraya alini tiwong go lakenga fui betinga karaibo Thessalonians mai go dum mungiu go pren chekyu ga fui betinga hachi zero kha me delo sai tingwang ni aliuto palumpom ya tribulation palumpom dora kata haibo make judi aliura piu Yesus Kristus penga so aliura zuring bon daumi aliu tingwong go pugu lumpom tu aliu kamai lumbam raleng pugu lumpom timma timmiga aliu kamai di daura leng jenga sune aliu kamai Krista tu melum je Kristen jibo ma aliu ra pugu lumpom ga sune aliu dok mi boy tribulation tingni puga sune aliu dok mi boy seriu magen chirabo tingni puga sune aliu dok mi boy aliu leng pelam ga aliu leng juring besi pi khai mi jenga betul melum jenga sune aliu juring besi dok mi jenga Yesus Kristus ne revelation ga Philadelphia go founding church dong kamai do ane den mise revelation chapter 3 verse 10 ga le ni fuisa pelamra agu chamtan naliu niu kheng lu bodon niu kadi piri ga lungba mai mathiu huga madiura bo seriu magen thibo ga so yinu naliu tu gu khai bine Philadelphia funding akaba maidung kamai de timona tribulation pa lumpom kyura go tini pigasna naliu kamai da ni ku khai bini chi dinkhai ba chuesa aliu kamai to koi Christian madung kamai Krista to mulum madung kamai ra we bogu tribulation ga Satan nan bedawloja je pol liu ni de liu sula ten si kla bo kring tinga si ali kamai lung khai la gai ji bo masanja ha bo bible verse ga si je ali kamai si Madai ga haibo Thiuhu gu Madan
dora puiba ma maksa haibo Thiuhu Madan gasuni ali kamai dok rale ali puiba ma ali barko ki marama adar ki marama covid basin ki ma gasuni ali kamai dok rama chimage tingmongol la keng dim tingmongol la keng ani dimse wibo Thiuhu gumadan dora mai dong kamai si he kaha mai ya Revelation 3 sum ki go krim da krim ni gasya Messiah antichrist wong no jakadi piriga mai sum kaha ha bangam kam su batinga si tu malum ja oh hai si tingona pi wong ne Messiah chu pi wong ne pasai su su ro si mai dong kam mai do pani antichrist ko number si 666 Thiuhu gumadan si ji jang kha oh hai sia mai dong kam mai ji pani ko da su ro si zengrasune sikumbo maisung ka habu gongam kam katsi bogongam kam to alu kam alu lumchung ka khani ese alu to din puizo mo harale ta khoi kenga achi jakadi priga sikumbo to alu kam ning ting si maring si jalu kam Christian mai khathi jalu kam sikumbo to ni suikhani marale lukhai marale nya boga sai si boga sunya alu doro bo buisin delo jibutinga Yesu Kristani dile I haisi mazi bosiye khadi karim bosiye akhu ka magziu mai khane di api hulamona Yesu Krista rai la wibo mathadra bu bamga shaitan gun number dora bu ga sunya antichrist ni won the mon jali to kamchari ora bo tingi bu ga sunya duakra bo buisira Krista rai na Krista to malum no mai dong kamera we got so do up no way Bible am sa tene si senga sunan thana anu kam me kadi piriga paju ka bammai si ping ju ka bambo ai si ji mai dong kamera ali lum chun ga sunan ping ju maksa hai sin de do parlo de do wong su ro de kum ga man pachuro lo ji man nam ka bammai si tingwang gul laking ro hai kami kum nakat madin nakara haibo laking si tasui surawan pelamra tingwong laking hasira wadao khadi kalilan make mechi makai madai ki go prince samre ni wading ko se wadao khadi kalilan make the map of the beach si nakhan madin nakara kadi piri ga wongsume tingwong ne riam khami bo tingi puisi anu kam ni wa khanandi kam kalilan amake Jadi sibo tingni pui hai si alio kamai di sibo tingni pui ga pija jauh maralai sibo tingni pui ga sunya alio kamai di dua maralai jenga sunya tingwong ku alio kamai munyo khai jiu tingwong tu macha buga tingwong ten chi buga alio kamai di alio lai khai lo je Krista to mulum buga nghinla ma ji ba mi sai hai bugun number hai chali kamai wong kama mo songa antichrist ni wong ka di peri ga mo wong kama mo songa alio kamai Krista khulam ali kamera taramira wa Tuhoi dispensational premillennialism view sa suja magsa tingong gulakeng Tuhoi parabo tuni wong rabo gulakeng dong kamai pa ko dui wong matinya hai bagu madan hai sira Tuhoi fumling gu chikin gara oi ali kamai kuar wong lage judi nakhan madin nakhara tingong gulakeng ro khaju ka ba makum Sibugul laking si to three wong sura boy. Sibugul laking sin de to three lo sira tribulation period. Sri umaken chibo. Ini pui ga si wong sura boy. Si zenga sini sibu tribulation ga si zau mi maro lai. Alio kamai thoi Krista to mul rep chat tara lai. Kadin bam ra boy chibo si. Haibo go Thiuhu gumadan kadi antichrist lam phanga chije. Thiu na kuwa chije ago muchun khadi Bible kin wo matinga siroi na made ta ko scholars ma ke kengo muchun malum sa suje chije am thiu na kuwa dinkhai-e dinkhai lo jiu suiba mesa ubo bel ga thiu khai lo chilu jiu nang dis subscribe thi khai lo thank you